Papa Muya, Mason Bebeya, your mamma Bebeya, Adasi Bebeya, Romunina, Messiah Papa, Yama Ghana adishe nyina ha na wienso ne ma mu nyina makwaba emra agenkwa FM 101.9 so meka ho sebra so se dwumadi e friend se Asetena mu Nsem efri sabe kopem se no nan ebebo akasa video so no ye de bebremo eno tibesem ba bia mo bia motie nka na wi mu nyina mo ntwempire kasa video no na nkomo a ho no so mfa me dan mo na wi ne Nsem ne mu du Nsem kon kan de bo ma Asetena no nyema nyina tumi ajojo na ye de ebremo sabre abodon kwa pa humanity no edu enum na ebraso se ye ne as for a friend South African traditional belief and as a mystic of open eye church you know mo ebon komo e ban sadia na say great seer Prince Moss and you know ediasia nene a wise woman and you know ebon komo e ofi ha me nimse komo baba wi ene de na wo hu de ntia so bomo de na hwehwe African traditional kira kwan and say mystic of open eye church bomo de na hwe mo kira kwan omo bebo amanyema nyina atumi akoye bana bibisumu ene na nanom anamuntuma na dinyi nche yedie nkanko ene apomden ebrayende a na untumi nka na onyi African traditional belief and frame sabre wise woman atrase ene bonko meka o semiden ene Odame Kodua Daniel obetumi aframe OKD adusa ba product boy chidom Alhaji Sidibe ka ho saso MC Construction Skin City wonyina ye dwumako boy chidom e de sa dwuma de Ebramo Sanso ana a liberty of hope asafo so etayechi afin mystic of open eye church ya den ombo nkomahi omso koma ombo ichidomi etumide dwumade ebrawo tobinko pharmaceuticals e de do friend say Lufat na suspension and tablet abadwaso ade nyina aka ho bi ana dwumade yetumi e de bramo dwara kopem fiada na fiada ide akwa Freaky Friday nti ebo ha na agi ade ana ja kakra ibenya no ye general manager be ma na de akobo adem ye de nyina agi ade nesa na ye de ni ache mystic na yakoje so no why suma na kwa ba ye je na ponti sei oba de na dum ye do chedem po yankropos na ifiada na Friday enti brante ni ketesi ani bobo scan nyina no na watwe atete boti enwumade a mufre bibi twates ye ni nyina wi a efie da adwumre kopem kwese da adwumre dia da je ni poso ye koto ni nyina gu hosa ye no dwala no moni so atemwa ye ni so atemwa ni asan so hyase apefofro mesa mo akwa babiem ye je ye bowdra eye African traditional belief mu a edema be na ekoso ho boy hon komo kakra na fe ye ni enkomo bedasi michia wetifo nyina tifo joso a great sia bebia obia otie nka michia no ojoso bo me mo semana African traditional belief asafobia openya odi anim the great sia Prince Moss akofaba okay na ne bota nyina ne se ye nananum amania kane na omu ediso Emma Brabotimi koye. Kosibro ni ba ye de
ono na mane abesesan ya de oso wantena ho emma ya mane enyera into wasan akofa saa esum na ba ekro nananom gidie mu eti enema ekoso wo de enema bebre nsenchani bebre na ekoso enema bebre na sisi wo right sia de musumun etoto Christianity ho a nsunsun ben na wom o nsunsun de bi wo ko ye no ye ni Yesu Kristo ni asem ye nkan Bible mon kan Bible ye nkan Bible ye ni Bible ni asem ayeka because me amiti hey say bi wa oti konso ye ni mi wa bra bo betimi akasa kire obi yes enti ye de ya bra bo ekasa ena de cheche enipa because o my etimu no den ya ebenya ni papa bi a na oni papa bi a watimi abobra onam kwan paso m na asini ye de na kasa kire wa m na ye enti the Bible na ma ye hu kwan ya be fa so e bobo ye bra no there bi eno de ye hu say obi dia obi culture eti yenso ye wo ye mem eti ese ye mem so ade na che se Bible no mu nsem no de mato ni nyina agu ne de enfanya hwe ba se eno ano no because o se enye abodo nko ni nipa na betrase na mum nyame asem ana nyame asem ni so na moto agu nyame asem ye tu na nyame asem na ne de wa udina we wo ye nyame asem na bi o mu meso me nyankopon asem na bi o mu eti wo de ne me de betimi de akasa kire obi amuna ye ete yega se nyame asem ne de won se o se ewo Yesu Kristo de mo no ana nkotodwe nyina nkoto na sisi amoto eno so atwene ebe de na obi wo haw ne amane bi no de ba mo betumi amana nya fa ahodi na nkotodwe nyina se koto azanga obi ama o so mo bo se de nkotodwe nyina koto a enko obi ama ye ho in a sense ye me se na make no Bible no enye ye dia enye Ghana for dia last week na me hwe network bi television station bi na osofu bi ka say o man bia wo ni nyankopon osum no o man bia na se ne onyame esima wo hu ne fa it is Israel nyankopon na osum na Ghana nyame na osum na India nyame a Egypt nyame a na wo nyame be na osum no so ya kofo obi die Israel nyankopon ba wo so te Ghana eti Ghana no wo nyankopon ne de wo hin se no so na ye hwehwe ye amonkyere ye yo ye nyina pe Ghana nyame ni asom ne bi eno ne ye hwehwe mo hwe ye ntem ene nti na ye ba South African believe ho de Ghana ye nyankopon ye je ma mo nyankopon di eno ne ye sumo mo no ye nyankopon na bi ne de hin yesu oda o yesu so bi yesu de chem yesu tan yesu pra o mo nyina ye nyankopon because nyame no bi hu ne da eti ye nam sane ma no sa abode no so me hu se onyame wo ho ti se menum so na ageme nko a onyankopon na ageme nko a asase mo madwane di na memenya onyame na madwane amemedi ame wo se ye nananom kan asem bi se sa edi ni onyame ya ye ntiase o baby menya nanam amen eti na ye nananom eto se edi na ye mi se ye hu se esi den na omo hu se onyankopon se ne hefre no eya honhom na na ekere wo first no ye maame mo anase mpanyufo no mo te adidi a ote adwane a odi kan de bi to fom e ma asase e de ntia o kire nani so o kire ne se asase wo mu na ne ma we nyina fi ba ye wo na wo de maame eti wo nso wudie ni o kire nani so ma asase e ne ya to sa ne mani nyina egu ensuo kra no be no ma odi kan hwe bi gu fom ede ma asase kire nani so because one ne din so no ma no but ena ne to se ne mani nyina to egu akofa broni die ai no no emwo yen enti ye Ghana nyankopon ne die African traditional belief eno ne kitem enti ze nkomo aye de wuti ase de a no to so na mo na wa batere de minim say ye ko Christianity e beka say eye soma eno na agentre ha e wo man Ghana mu ha say de o ka say ye obi man so enyame yin aye kramu eno mu na say obi tim na oyare a ne sofo na ne difo ewura sunsumu ba bi ade ni free na wa bompa ye o deliver ne neko African traditional believer wo kan se me wo yare bia na se bo ha bia na ene mabasome mu na mponkyire bi ena akyekyere me a ekwan ben ya na din ben na musumu kura mu e de gye me afiri mu Mr. Odame na ka se cheche sa se mo ya ene be fa time nyina me de ba mamo papa na ene na no your friend say Sia the great Sia oyo de hunufo ohun ade ko akiri obi eni hono mo be ka se wa ba mystica an African traditional believer papa na nya asema nkan fa no da bi na se wo ba ya na wo ya de ama wo
ye dey bo ye ensuo ye susu okay nanom ne dey adwuma and from I'll say Christo man come back say angels yes but ye na from ye dey na adwuma we Nyankopon asase we the supreme being okay ye dey so ye adwuma ye dey dwa ye adwuma bibia okay enti wo ba ono obedi kan hwe wachi sunsumu wachi wo date of birth wo krada okay no wa hwe wachi element kura wo free mu planet kura wo free so nesa wo ba ya na wasori keke na wo ya de mo enti adanse de ne niam de bebre koso wo no mo okay na no pe ya obi friend no man bi also oyo sofo Alex o se yemu ne din okay oyo sofo na ni nua kuma bi so otwi ya bobo ya okay na oyirae orofesa de omo no akora na yirae oyirae omo no okay enti omo chinchin se omo kwa sofo so a ba bi omo beko bia so no omo se nipa no beba omo se nipa no beba na man no frɛ o ti si anka no frɛ no sofo no Alex o ti a o frɛ sia okay na sia man send skabi man so de hwe mama no to hwe no ka che no se akora no wawu obi ede na ye na de wow ampani ampa o man no sa we na o mo ko hwehwe no na de asomasi aka no e no kre obi a che no de na ye na de atwitwa ne pass no baby simple wow wo de aye na de keke na to see ani obi a osan hunu ade ko kire Sentinel friend is the great seer yes or your de hunu for obi kaso obi your de hunu for o hunu afa okay ete wono nyasa wo ba ya na wo ya ade amo dabi obi a oba obi abedi adanse de amaken eti se bia koba ne se ohun de ha nipa na ehun na motoria na ete se eno an se wo hunu aka se ni sei ana se bia kwanche ho ana bibi ho a wo de beka ho mo nya afa hodi akwanche ho okay dem di kan se ye de amane na ye dwuma sa ye de nsan ye twamoa okay na de ye nima ema o tinya fe na mamresom no na nanom de na ye di akire no eti se wo nipa no onyi ni a enya de obetima ye bibia ma mo na ye okay unless se wo ginia wo ye ni di na mo de tumi no so apian ahyehyɛ wo yie ama eneme bia toto yie ama ma de wo so ha wo no fi wo so ma so nya fa wo di okay ɛyɛ na bi no maka sɛ saa na montu no yetu a omu a sɛ nsusuanso na ma o maame ana papa na wotu adamone no so a na ba beso awo ma African traditional belief amukura na nanom som mu ɛde boa nipa yɛ die no saa nsɛm a ɔmanfo ɛka sɛ ɛyɛ bia wotwa nkokɔ na ogu nsa ya bosomsom na won nsusuanso no ɛnam som no so nsunsure bɛ ne dem no de obi kan ba komeka sɛ onsuan de na me ne nya adwen wo saa kwan no so because ade bia ni wonu ma wo wiase a eni nsusuanso okay even mama funa ekuta yen sɛ onsusuanso bibia adwane kra wo di na sɛ wo me bro so a wonya nsusuanso wo ti bibia wonsusuanso okay enyi sɛ ye de no enya na sɛ da bi in other words no ma me kan sɛm bi asofofo a omo wo kromu he no omo sum Ghana Nyankopon ba to omo nya huye omo sum Ghana Nyankopon akasa omo be yi omo anim ba se Jesus Christ di no mo bo eno so mo sɛ Yesu anya me ka sɛ nkotojo ye sɛ omo bonus nkotojo ni nyina akoto a enko obi amma abibi ma sum so obɛya de o because omo mbo nyina mo ya Christopher so ye hwɛ sɛ obi a wɔse wono de o de Bible no nko a ɛyɛ adwuma okay what ya so wɔse o de Bible no ɛyɛ adwuma o mpɛ emo bia mfinche no ya ye hwɛ members a okita obebra obetimi atiama bia 20 years kiso so mena mo bi o okay see ya no that no e bishop 29 ono na say me o de ni me beba nyabotre mami see ya na on da sa bibi man asom ya no na we Christo ni a we bishop enya se o fiti ya no we ye o Africa ayi ana na wo so ye church member ono wo de ni me e ma ba ye sofo yes ene bomi mu ede ne si ya mu mi no nyina mogya Christo som no to ho oh say ohun say ade na wo ye na bia na making okay say Bible no because okitatu me na dada na o wie na say okofia na odwen ho say
other na order than kofo because Bible no kwa na entimi nwehwe. Tasio nkwa na nte. Se obey bibia mo bi a age se the nature no na dey. Aye manipa no ho ato no. Nti adent na all the civil members no. Na onyan no nto no nko no straight. Okay. Eti ano na man jai sa Bible no to wa obefa nananom de na wode ye adwuma. So eti back to masam no ye hwe se osofo so no de Bible nkwa na wode ye adwuma. On fire ye hwe bra o mo bre. Okay. A bit tia sorry 10 good years na bi okuta members 5 one na yere kan 5 but the moment ya obe na dwen se bia okope mo a obebi no bebi na okọ na eheva Ghana nyamenja na okọ but o mani na ho no za okay oso okope dro okope ntwema krapula na sefo e dia na wo a okope okay eye ne che ya na okeka bom de ama ho wo ye hwe sa akrofo no eni na bi no man so apeja yes members of thousands no mu do machi so enti Bible na omo kan no enkotojo no se ekoto a enko mu meri ho enti omo nti ase se ya na si ya ba ya na obi se ya attack da bi se ya attack Christopher but there no person omo ti ase ne say there is power in the nature. Okay. You cannot succeed without connecting yourself to the nature. And no person so for nature members no say to me wo nature no. Okay. Because Bible now for enya hwe ma. Enti adent na wo de no this civil man for. Okay. Now one so fetch the dware ne ma ye ne ma we kire. Na member ne ba waka che no say on go read Psalm 24. Aba no na enya hwe ma no. So dware ne ma na wa bra wo ye dey. Okay. Koso ma. Oh, nti eno ne how kase na almost one ya Christopher there bi nya sanity. Okay. Once woman ade ba ko ni em de se ene oye oba na me no wahia e wo san komoje we mu se yetu ne hwe ensore dan ahodo mu a e ma ne doso e ma mo yankrofo bia mo pempa ye bopa mo pempa ye boso so ko mo gya kwankyere di enkom hye susu mo gitum ye kan ne wo ye wodi me pese ene woni ye che eniema potia wo hunu e wo African traditional belief mu ntia ene watwe ho Afri Kristo su mu se de be nua no ma no why obey the oka bia no mate wase entitu ye maifu ni yehwe me da se obey bia wotie me bia me de me ntimi nkan kire say waso na okonu jai e bia ye ogidie no no but mo angasa mo Bible na akra aka say mo nso ahonhum nyina hwe okay de beje wo no na wafa because me tena ma for so many years okay na me Roman ye wo mitum okay me ye bia bi o but anyame me feel charismatic churches be anyame okay until say me be here cause problem na dam so na den pa 15 years na me nya no mo aye wow but me be here no ya haban ya na o de je me nkwa okay na me ka ho so enti ade bi wo no ma aye say obi was spiritual marriage no see ya twa fasting ne or the say prayer sermon so onye sister wo ha exercise na wo ye enko ba bia okay emwo unless say ye de sunsun kro na ye tete wono na chi wade aka no na chi wade nso nya mpaibo e bia betimi atwene ho bia 1 year kwa na wontenenka because of prayer na you are disturbing the spirit into obetwe no okay akoyinta office oko da bi e bia first no ono hia na baba 1 year ni wo huye wo da bon se wo didi woda yem wo ba so da na bia wo gina wo de say wo krom me was nya wona oti o okay wo so da na oti classroom ni nyina no abrabo mo achi sane the same spirit no yes animal but okay only one emeda bia mu nti no nim say bia o pa ye no ko da bi enko ye so eti wuti ho na say o ha na titi na o de pa ba so na o de wonya no mu aya brane fa haban kan na wo mu say nya na nyame wo mu so mu otumi dan wo ka bibi say e wo say ni pa ho a otimi connect ho to the nature obebuza say kwan be ne be fa so a ye be connect yourself to the nature Mr. Odame anope mi be mi dware nsu okay ensu bia wo de bia ye dwane adi wanom bi wonam asase so eti sene be ya wo ese wo di abode na nyame ode amaye no o man kasa sa ye nyankopon because nyame no obi enwo no ye mfa ye ni wo mo da enti sensu otimi ye ade sonku bi ma me ma sanchani si a me nyankopon no okay
So enti yemfa ni die emansuo okay ento eniema efi ehunsu ya yehwe abofo na yesi yesu omo no omo de bible no bre yehwe omo okay yehwe omo nsuo yehwe omo kro se ne sitie omo nto fi nwa abonten okay omo die ni die emo nature no because omo se sa eniema na tumi ni wom bro ni timi ko epoase no okode nimdie wabeye fun wabeye konso wabeye mic waye car waye niema bebre hwaship enam so efa cars hundreds of cars na so cars 90 min sinking bisa won say dey to me ne wom okay e bible na nipa go dey run so as da bi ahonhom na so omonye no won ma ho so na omo di to me ne nimje na dey ebre mofo na omo e dey yasa ne ma ne dey brain baye de ne dey ye dey say ya de okay yes man no wata ya bonsam enso bonsam bi ne mai yare bio yenya yare ne ma fish egumi so ono ne ma ne wo eti yenya so yare bi e ba sa no me na account dada okay so onti yemfa ni die ma na echa no na yenyu so wo mo because eno na ye nananom omo ye a omo timi bo abrabo eye ebe si yen pen so na na bi etimi edi 125 130 na say from social media Santa Radio here man be 321 years otiase what that's what tiase wo na look like obi 100 years 321 Santa Radio here me hwe no social media so mo bo dia me so me bo ochesi matusala so omo de hahama eye niema first no ye nana mo ye beto kakra kuku e bo se ne a shedro wom ne mo punu bi mo numbi ye de bi samo ni nyina ye eniema yes you are connecting yourself to the nature eti eba sa yare wa basabasa enkan because eba na omo be so anu de amount so na yenya efi eni kasatutwi a ye kasatia honhom na e wo ye memu no because una mo so obesi metete abonsam obeti metete spirit so ultimate metete abonsam so there be so eti asofu from no sometimes wo mangasa kanto kwa e man sore mana omo ntimi nku okay cause spirit na what one imagine say wo do wasase na obi fufura abase obi si dan wo so a obepena ma no prema no unless nipa no be hu say biam so dan ba cho wasase da we pese wo ton kakra ma me na me so me bobo mapu abi wo hase menti ase ye adwuma ba wo no fi baby wo betena anas wakwa baby wakwa asase bi so wo ko e no tumi e wo no wo ko kasa etia no abra no di ne fie na wo beto no da bi enti wo de ba wo de be hia okay nti yamma e kasa ho nti yemfa ni die ma wo mu yensuwa ene yenua ne niema a ye hu se o mo ankasa e nyankopon because dua na wo se ya bonsam no sa dua kwa na ye de bia ye duro ya package ne fine ya kosi drugstore pharmacy shop uko hospital doctor say wa try mo se kokoto bi na no ya re no beko akoto anu afi wo san kasa ti ya se dua na ye bonsam to wo se wan kasa no me na account dada because you see chirikoko apeni si chirikoko a ye ne ma eti ade na ye bonsam dia emfa konkofa na ma no me kan me bi nkoka wasefo okay ti ye mo ye kasa ho nti Emma nature no. Right. Abusha because aka was agent kwa 101.9 FM. So ni juma die ya Asetena mu Nsem na ene yene African traditional belief eye mame sofo anase okandi oba mu kandifo a wo mba ko ye friend say wise woman ane ene no ebon komo a woje brede adaje echechi mu dienti a wo se ne ye twa yeni na ye hwe nanamo anamontu anase ye hwe Ghana yenyame no ekira kwan na yene no enante na kwan ye befa so a yene Ghana nyame no benante nyenya ojefa hodie yedie ni ahoden ene nyinkyere no ane mame age brede adaje a wochechi mu nkakra na yeguso yedi nkomoyi no o si ye mame mesi de no manya ne number no mafre no because wo how spiritual marriage wo how uto ade ayento wo how udi awmawuo wo how hawo na ma wo how promise and fail a wonya ya nka bebusa mame se mame na no sumi ni beduru ho a mo bebo am ya na why so man so bi pese ofre mo mo number na yesen Maybe your number is 0594 22 60 84 0594 22 60 84 and 0596 08 39 61 0596 08 39 61 when na mesa obetumi e dia frɛ wise woman
bra ye be sore no chochoto because nkomo no menim se dodo na apese ubisa na se dodo na apese woka ne nyina no wo frɛ no a obeyi wa no wise woman ade ba ko a ha dwe waye oba de ebedi nkomo na fa mama line se oba ebedu na ware mfie so na onye na adwene se sebe oboba asibra nanso na ni beba no so no no oboba asibra ne nyina ne se kwa me beka hwa ha oseme waaw no ayusu bia no agya hokọ kwa ku beka hwa oseme waaw saa no agya hokọ ne beba no so no na yamutu se oba bi osa hawo na African traditional belief ekwan bada mfa so boa no mepacha obi a otie bi a osa hawo no ontu America no mbra mistake okay because oba die se usi suna bema ba ku mienu miensa etra miensa konan na na se mu bia ntimi nka se ono betra na obewarewa tutu mekantem okay ko se ne awoka no wanhwe ye woni beba ho so no na ya mutu sa chance no bia didi mu asitre so na ya na ejane ma bi no sa na ya memi ho no se enye sunsun boni bi na etete wa bra bosa na ebia na wo ba na so question mark wo okay ebia wo mu ade okay ejane no a number 1 enkoyi meanwhile engineer bi kura na eno so enkasa ayeka so what you say yes esa wotnas na wo assess niema bi okay ansa no wo say ebia niema miensa ya maame ken me wo mu bi but ni aka na ebia na yesunsun boni bi ena eba saade a tutumeka na bra sanya saade a ete sunsun no kura na techire na se wo kura no se wo bra bono wo mu bema enya de bema obeti ni sika so okoye ho ade o okay sabi de ni de obedi ubi ba sa okoye ho ade pa ma ni monyam no so bia kan wo de lalai okay onti ma na yesremu ebia nipa na wo ba no kura no wo ani musin no enya hwe wo betimi aboa no eye ntiase amwa no na de yemu eye ntia sika semu okay so eye ntiase ebia wo woni musin be me yes uso aware wo pe be me wo do no so do sanya be ma na ngasa o musu ban boni bia ewo mo ho a na akwa nyo na mam sika koya wo ade nyo na yeso enya ma bi wo ho no manka ni kwa se ede epie because musia mote mo ho ase ena mo so mba ware adan na odomo na oba no de boa wo enya amamre kwan no eno no de basenti ase wo ho a ubetimi ayen sa so na eba na so chinchina atwan mi pese ya wa ya obetna obra because say the Ghana ya na ede okay oh it is a be more than 1,000 ba so pay 50 bi ede so na eboa na mo komanim okay na just ko ba no huna mu famu a eniema emma no ma dwane from nchen no so one umu ade yes 2 unim aduane ye 3 ahosiesie no enkoyi anaka no ahonidie no ewo fom anaka no yes enkoyi ahonidie no fom e be dwane agya mo yes wo se wa wudi adanse se be ma de be ma bie ni hono mo pe oba umu ade isa se be oba be ma be kan one if you wo sika se dem kra na you have to humble okay because be ma ono ni uti ono ni tire oni wo a wo ni ho mamim se osade ne fa shim mame adentina yehia mo ne mo etu ara mo foforo ha ase ahobrase mo da form ade bu kotokoto ba yenya de kawane hyem yese kukro na ma wo so mo no ma pete na ma hurasi ekon eno ya na ifidai eno ni mistake a ya na ma bi ye ena e fa bi so eye mema no because obi wa say me pese me hu nipa no ne suban sa ewie dabi won't me for 6 months and as 1 year hu obi suban okay e bia tonight no me nya bibi ma wo hu ye reactions be free me mu mai eti wo nya hu se ne me sitie nyina okay but at the moment e be ware no na nsem bi sisi na bufo bi piepie no be ya me se no tie sa no tie na wo na wo pesa wo hu ni nyina dabi won't me hu suban ni nyina wi okay so esa ya mo bibisie ebi de bibisie but no enya fine so what do you besi and only mistake I na man you know because when you say with the kawana scenario enti no de opebia no ye there be maybe one care about a kana wa boni na obetimi aja ko fani pafofo okay onya won so de man san betetel afi na okoya na wo bai okay eti subana ya red you man who say red
Oh, a blue, so you man was a blue. Okay. But the end, yana, Beman say on penal. Sister film. Okay. Call has a me to say, and I said Beman or farmers, any ye. Because one in 8, one on a control, no now controlling. Okay. It is a one no brown one say, a shell no Beman say. Now I did be honest and I want to move to no so one pay. And I say, women no more corners say, I am far. I also would to Mrs. Son. Okay. And yet, in train. Oh, yes, I dare. Over trouble from not on. And no sooner you who submit any assign, no manner bam or say mystic, and as African traditional belief. Say, Mini bear may be netin, a bear money the masim into Monchena mammy. No most more such a call. Oh, say, me can't send me say, Papa, no, yes, or buy, I know I had them. Okay. Last, your can't send me what I say. Or no, since Mimi who know, and then Nancy. You work is somewhere by African traditional belief. Me who say why your program say a suja for mamma me monpa mo mother. Baby. Na empire de mobobi. Mo bonpa. Oh yeah, bonpa said in Sunday bonpa. Make us a time when you work is so okay. Okay. And na by African traditional belief you crown. On free be that say bia ma mo hie krumo mra na menya de mamo. Okay. And I mean won san kancha na na say o mo mamo kunu. Baby wo oba na ye usuban ye. Okay. Say aduane na wo numi nu ya say usua nua. Say ebu na wo mbo ade a eso wo sha say wo bu ade. Okay. Toto ni ema ye. Na say wo ya sa na ema na ahom na be yi be ma ni bi de e de na ma. Cause ama sa ade alalai. Emfa. Say oba wo mu ade. Eno the first thing. Adibo pa. Aduane de wo nim no asabisabio. Eno ye say etimi kire. Etimi fo obi kura ma no ana okuzimi kosuon baby. Eno kura den kan shada ha adwen sa. Say wo mu ade. Oba no betima kogu ani mu ase wo baby. Yes. Wo feri fo bi ani. Wo gu ani mu ase poto. E bi kura make say so akodi ne ho dance wo baby a. Eni po ehelu yiri ni nyina. Yes. But so baby be pie na fe. Una wo so we. Enti ade buo die. E ma na ye mu ade no. Misrem ye mre ye ho ase. Okay. So wo pe kununkun ade a. Bro ho ase nya se wo bro ho ase nya be ma na wie na wo wie asa akofa sa azuban no. Da bi. O so wo san free amwade no. Totally. Okay. Na wo hu position e wa ware nim. Se wo ba ase ko mo Bible no kura kan say o ba o se bro ho ase Emma okunu na okunu so nya dai no aha nti oba so hu wugina ability e wo waware mu na sa ba ma na won net no. Okay, se bia ko ba ne se e bia sunsum mususo ana bibi ekotia oba no eno nti ana bia emma onya aware a eno so dey na African traditional belief motumi afa ho. Oh, eno no papa ba unsa na make say last Tuesday no ko share testimony bi wa. Okay. Say lady bi eba na ho. Na one ne problems ni ade ba na oba no emu ade. O mu ni kunu no ema oyade ma na tu oba ne fo. Say o pese ade na oyama no no on sesa ne suban won fa buo ema be ma. Okay. Ama oye nsa na aba no eguso nsa try dey aba. Okay. Ema de oye ma no be ma no ntenka wa frɛ no. Okay. So won to ba o no de we trans se na make say o hwe wachi. Ehwe wo so ba wo de timoni nyina no wo hu nyina ka cho se maame aha no fault fault enti sesa. Oh na wo diso se wo be sesa afei na wo de sunsum so aye dey ata wachi. Amani a wonso krona wo hwehwe no anasa be ma no po ho ade no ntimi meya watimi abeya wo ho ade. Okay. O sara kan bi se o so ba de obro ho ase. Aha na ho brase no se ka se oba e bre no ho ase ama be ma ene de. Aya kan obrase a na nyasa be ma ba na wo kotokoto no nko. Okay. Devi. Wo kase mu. Obi bia woni yeye mu ade bia wo ye bia se buo nkansa se buo wo ha ahobrase e wo ho. Okay. Se be ma buo fukra no because be ma bi wo no ma ne bufu na so so bufu a e de jana be to fi. Okay. Mo amofra mu de munya abotre ye sore a ye sore a na amofra eja e ne be to fi. Okay. Enti ebuo e ye na ba se buo ba odo wo ho ahobrase wo ho. Okay. Yan she obi oso a aware nyame adom onya bia ware. But them an shi mu no yan tenenka. Ano African traditional belief. Mo betimi abo ma be ma na ba. Na ekwan ba so na be ma no fa o shi mu. Eno ne asem no. Eno ne asem. Ebia okopesika ba okope bibia ba fie. Okoya wa ma biem. Ena me kan say ewiase ayetie no. Eni sunsum na tie. Wa nga sa wo ye sunsum. Okay. Tie bia na efie tumi bi, boni bi
ewo hono ma esewa esa say ututu mrika na oba na si a ehwe mu ma o adekudie ntia bia be ma no wontenenka na wo ye ho ade de ma o no say yegura asafo mu a ho adansi de da ho ana afi na ye twen say obi be di kan ba na de aba ya adansi de Debbie, say, I want no more. I dance there, and name my papa, and so no pa dance there, do yes, because and now my Juman saying into no. If your back crowd, because they be on no be as a show. It's no person and money. But I want dear, Uba Honoma, me master mine will be about me catch and say Bana Wabano, what's here, Papa Nasa Mquadia, the Betcho saying, we young Quadia, one for a problem in free uncle. Ubejan or now the Nijiako. It is sanity. I dance the boy, and never be brain, what can you be a baba. Maintaining count. I will be crowd by. I was a bear last month or so. I want to know or Nanya man or crowd or one and Nippon friend. Last Tuesday comes no count. Yes. Nippon or premises one. The guy no day a friend mo nyanya amamna bia kra ma na o friend o cha dance dey na hona koya asase onya do na si so dia na nanu mu ye adwuma dey here no say o beje o modi na bana wo ba no o mfa adwumbo ne emma unya sa na ema wo ye a wa wie no be kire obia e be fa be ma tra ko ya we so ma me na de ne mistake for e de bon komo e de papa na te it wise one eti wise woman wa no menim say papa is so wise man na o be wise man bacha Debbie onyanya wise man tisi awe dey say say ka say obi to obi etia shorter no opposite dey to tisi obi wise no opposite dey o ya ko fast baba fast mba so anga sa de so o ya ko fast baba me mo ko ba be Josu obi many wise woman e din komo efa African traditional belief mystic na menim emema no mugura mu a net sen o question no sheda antiasi many wise woman and e din komo African traditional belief mistake of open eye church na wa kan sempi na mbuya se emema no se musumu gura mu a net sen de mbese mbusa nyina se sen ana sa som no emamo mami cha otifo nyina mami cha miura the great Sia Prince Mills ajoso o say emema no yewura mu a eti say good me wi ase obia okoba bia wona botaya a ode ye de kodeko na meni made nso a obi de ewura mistake ne botaya de ewura mistake obetumi aka kire me say ne nsanka ade a wo hwehwe da bi ensi so yo ba so ye be ma wo ade bia odi si woni so say wo pese wo achieve African traditional belief mistake of opinion on saka say ye adwumasem na wo pe ebu ho so wa application na try in fact ebu on mo so ne yerete awo ma what I say if you kwesi ada we kura na man fantwim sia o so obia o pa wo on frɛ numbers no kwesi ada we kwesi ada ye di enemy ene fie china me kwesi ada amadi bi adwene ne se amonware bata wodi ombewo sa ma ni bi na mra ana omo ma ware ana obia oba bia wo peso nya wo bia de awo asem na woka enti se nipa no se de ya woni be ma ni be hia no wo what I say definitely we de ya we hia won to make us na mum obi ho wa pa wo na pa ne sanka si ase frɛ no obekire wade bia ma wato aba ano ne doko esani bi obekire wo ama wato e di aba na de ba kwesiara no aba ya de agusu di ama no wa wasa de akofie no wa koyusu ne ye hwɛ sɛ awo no emma what the mission ade ba ko e ba na wo ho asɛm ene ye na nanu ana muntu kwan so a ya na toto na asuro se na we ya omo ka se omo nam nanam kwan so ye begu nsan ye begu akokɔ omo do omo jinsu tu me ni ade de ye nkofa nsu ba bi mame ye nkofa bosom ba bi mame na afia metete me Odame we kwa me say ye wadanse ba ko wo ho no mu eno no kwesi ada obi obeba kwesi ada bia no ye be yi akola na kire what I say akola no wo ho sisi ye ya me no kase ya no nye ya ni yi nam so e ma sa akola no aba wiase what I say akola no tezo hu na akola no hu twa e fi bia ni no ho hu say yes akola ni
kokobrum kama bema pa who say yes we ne akwara what you say yes okay it will be any one more oba mistake obeka so obeji awo a obeji nsuba ana se bi obefa akwara bi na da chi bi akwa no so asem da bi entisa okay oba said ye wotie no saa na obenya won so oba o te se wo ankasa okay but emum awo no de esi kwan na si a eyi afiri ho ama wo nya kwan ayre awo what you say anya se bia okofa bibi na dia abrɛ na bi de esi wo kwan no eno na si a eyi afiri ho ama kwan adem na otumi ayre awo okay na kan bi se botaya de to anama ba si aho bia na beba mama yes na wo ha obi adbeba bia no correct and boys and girls I what no correct ye de ne de e sika ne hwehwe no kwasem ye de na protection kese pa ne hwehwe and ye de do si aho so a se na ho komodietie oh me da say e fa ne sika sem no e wo ma hodu bebre okay obi wo ho no mo a o se bia o ye adwuma nkoso obi wo ho a o se bia o pe adwuma mu kwan onya ni na sika sem na what you say enti gina e bia obi wo ho a o how na wo de ba no e ne gina so no be kire wade a obede obe ya ma sanity tene de fa ne sika sem de only problem okay asade a obi won so sika nyina ne sem obi wo ho sika enso sika no so betimi da ya ade pa da bi ohun bi kenu nyina oba si ababu sika na transe de ayde e de ama na se adwuma no so na se enkoyi a emma sika nso ntimi ma wonsem a eno so obeye ho ade e de ayde e de ama na onso otimi enya bi de ayde so de na me busa why suman question bi na me musa o sa asem krona Christosum asofo ene African traditional belief mu akandifo okay mu juma di nso be na dem se akandifo no minyanti wasi oze African traditional belief emu akandifo even so asofo mystic the see our dano ene na sofo na say de ntia be hu say me kamo de na sofo no ko mo nya sore ye kano wise women and wise men okay and wise women and wise men are more mystic mo no see the saso mo no mu dwumadi a mu die toto asofo die ho a ensonso be na ewo mo oh so share de esopa esanse ye nyoma ba ko bi no bi bo ebra okay oh but ebi sise ebi so ho no mo a ye nim bebre what you say sense one ene ebusi e chidom okay what you say ni bibia o ye bia no what you say and two be kan say ye jinamu say me hu say de me che wa beti asemna si yi okay because won say ye no nyuma na ye mo yes what I say so na me kan ye nyusu bible so mo de ne pure spiritual yes sunsu mu ne ma na mo ye teachings okay papa church send ya oba o church ya nti ye de na sunsu nyuma no ye mo ye nyusu bible okay send ya Christopher na yesu ana said ya no mokobo mpaye kapai kuyo kaya na de ana so mun nya bi ho oh okay but mo de ne akwa sunsu mu nduma ye mfa nsungu fam fansa ngu fam ensangu ayegu okay eno ne ye mpaye enti mamemra papa ho how fast ana se obi de ne how ba otimi nya no yi one eja ojidi a ode baso okay and two sunsum na sia edano na omo dwuma ye sharp okay and sia no so nim kwan a ofaso a omo responded to problems intentem what you say interno no e ma wo how na wo de ba no anu yie e simple e de ma so what de me cho na why so man about sa afani mu a menim de waka ka ho se me de me how abedan African traditional belief me de me ma se som no be ka ho e bi kra mto asore kra me nkobi ana suma me wo mu no me kon no se ye kwa asore na me kobi but me how no mama ne na some no ena mo kye me hu se me de fa na no mo kwan so a ana me nya no yie me de bedrum nkan a ne haraso no tesen so de me nwa na aka no papa no de no okay oni sunsum na ye adwuma enti no ejina wo didi a wo de ba no so enna nye obia me kan se nye obia ne ba o se enani kire ya wanu yi no eba ebia me ka se nature no waka set ya so
Unyini. Aha, they say, we may be a few. Naquamudaho. Okay. But she do more dry, son, and my feeling in every hole. I'm a quamada home at the amount. And take now, did the hour day bustle. And I will name on a quine baby. Okay. At the amount. I wish I'm a cost account, say, Jumadi, Asetena Nsem 101.9. Now, so for a friend, say, mistake of open eye church, African traditional belief. Bibi some. Emu mpanifo ane no mo 18 komono wise woman answer ne be fru bi say wise woman e wo so mane mo no na che say no ye second in commander na yes aha na che say si ani ho a ono ye siawa ti otu anu radio akra sisi a obetimi asi na odi ne magu akwa mu di amawo omo na aha ye no mo ebo enkomo no na menim di hawo de kire wadwene a pese wo frɛ na obi so mo e ka won kosi ye ka papa ebusa na asem we mami asa asem no wo ho enti wo be frɛ no na wo bisa no patwa na ma ne be frɛ so ne yesen e ba cho numbers ne 0594 22 60 84 0594 22 60 84 and now says 0596 08 39 61 0596 08 39 61 everybody you what trade Pechi trade kumase obuase kwantempo no so bebi afi bebia so fi obu akwa so na eba obesi wo so fulai obenya trade car ufi what they say enkran so na eba tech junction obetimi nya car obesi kejetia runabout obetimi nya car g runabout so obetimi nya car tafo 4 miles so car ewo ho santas runabout so car ho ana free boase dunkwa boase ni dunkwa na takwamo na takwade mo na eba dia what we the coast mo odi osi trade junction usi anu afre number say I did 2 days sense so be ma about 0594 22 60 84 0594 22 60 84 and I said 0596 08 39 61 0596 08 39 61 minimum hawa odibebasia edimu a betimi akase osade wo hawo no esade kufi bi ensi hawo bia da wo so bia no fabrasi anim odibeto ananom so anim amananom ahwe no maboa wo ama wo hawo no osia no ede ama okay so say penifo se prekuna medi ne so sanity etuna nyame aduma papa wotna se kosia dan so yo wo sa o ha ya bo so nyina bia problem bia da so bia no to meka na fabra na we ready so be so ha na no ama ede ne besia obi bebasia ho na wode ne ha obeba na mo bema na kwanche obedi so na so still ontimi nya no ye eno de ebinyansi menyeni ebinyansi bia nsisa David okay na nanu mo we pa dia so do asama bresia na waya ade ma na stra unya David because wo ba Asetena make can say ono fiti preocupa nya ade mo obehwe wochi ahwe problem ko a eson ansana waya ade ama o nti say no kra no na say ebia chirewia no ne mebi won ma obeye firi won mo ede ma okay ba se pa say wode ne megu akwam na wo se wunya anu mo aye bia David and dey see that anu nti na oba ohwe ehaw ni mu no okay so what you say because ebia obetimi de ade ama na ebia wotimi akozi na amfa nti so ohwem no hu de nti a wo haw na ide aba no hu ade kra obeya ama wo haw no to ide etwa ti sanity wise woman eya na ene emrante even mpani asofo no mu bia na nipa ya bai no ebe mu de nsen kom mepese omo abenya omo angel omo ne benante ano no abitimenya ani ono na mode be hu na de ye ba African traditional believe mu a sane ma ne bi ho se ye betumi assign angel amobi ano betimenya ne angel obetimi ne nanante oh papa oye sane ma no se first no so asofo na ko ye sane ma se wajai wonya ma asofo me the individually wo pese unya ani a na wonya spirit na ono nanti a why ready okay etna tutumreka na faka na bratre de
or tenancy or sure be because weekdays and my phone be munya time. Saturday no or the no see or more munya time. My weekdays no. It will pay sad any beer to make an bra. Na this year on your mass of we na me so me so for na me banama and can chance me so for. Said my bed ada na jiko. Oh, there be no be won't me very bien see. Obacho. Won't me very bien see. And say mbam ba ye o obacho. And ma for we. And the yan say abra TV ba ho. Abra tro so fu. Okay. O petumi and the ananti. So said okay. Oba wa na no ho di say we so fu. Oba so electric order. Hey. Na mo man ni ma man nso so benya hwe. And also the way the mama contract. What pen na ni ye fa di ensie no. Oba ka no kra kire no. Opeso obeyama. Okay. What you say? Aha. O ye so fu na oba na say e kan akoba so nyemo wa because no na no ye. Okay. E no si wejai. Isa nyoma ba ko mi binti. Okay. Nti bia Obana kache no kaso obeyama. Na we be twantro no hu so dia aso be hye. And mba me kache. Na de boa no ye nipa o direct no. Nipa ono onimsi a onim madumotimi ye. Okay. And de ne maasi a. Nti ono ne ba no wa meka no kore. So what you say aha. Echi no free nipa na nipa no pa cho say ono kwa na direct no ma na ye de. E bai aha nti. Sia. Say obi o wa no ya na say obeso na hwe. E bi o kana asem say ono ye nso no hwe. Okay. Enti za wo free ba na wa dwon so obeso na hwe. Tina ofie kura mema. Media because ade bia ni wonu a wo de besi na o hu. The moment abetena ni mo nsem nyina guranim. Enti mbaram ka chen sem pebe ye so e. O pebe ye. Membe pebe ye. Be ye no ye nka be ye o. Na mo kan say. Be ye no wa be ye. What you say? Ewias na enema mienu ne o. E negative and positive. Okay. Be ye asema o ken se ne be kan amanfo beti ase. Germany he ya. Omo chiche man kola no school time, primary school. Oh. My sister bako. So no mo de we nam. Oh, that one fire now. Oh, the idea. Okay. Every normally camera console and as a first. Yes. It's a crane also field near Dubai boy day. It's your own training from there. Okay. But yeah, I know soon make it. It is a yeah, when you can't be, you can't soon bonnie. Oh, okay. He was soon bonnie. Timber person some bonnie. Soon bonnie. Them did in some money. There be one yamo. Sanka, my major Jimmy, send them the Miana Kakra. There be one yamo. There be one yamo. I say, never pankwana. So, papaya, the padia, obepion. Assume the more day. I don't know yet. Oh, then we then say, Bibia view. You be able to say, but say energy a more depa. There are many but discipline is some so. By if you say bit my baby. I don't know what's me about. Me about your PCA yo. Say the one and I read and remember. Say they are near you, yeah. But you be a. You are the baby. A more day. Well, so Uber crab yes. A more day come on. Okay. What church? A more beer who can be sat as some the own tears will be sano. A my show my tears here. But what you say? If you want sorry, I was off for preaching you a Mubusa question. Oh, it's a Sunday. There be no Sunday school as America. Sorry, be sorry. Me say there be a question and Busa. After preaching. A fee. It's in a Sunday school or no? Menka Sunday school as I'm Mr. Metia was saying. Oh, Christopher. So be anyway. Yeah, preaching. Oh, no, the other work and then there is no question. And until I dear when you be about a Sunday school, a Bible in Hey, oh, Christopher Musubai. Bibisa I was saying, me say, Mosofo, o preach you, or my crime, and Mubisa question. Simple, yes or no? After a Sunday school, and Rabra school, and me say, o preach you, or Mamma Kwambusa question. And it's a soft only preaching. Say, what question was someone can move, obviously the Bisano. The Abamo Bisan say. Or we are waiting your connection on the office. Papa will preach no can be say, see you. Okay. And now say, I just won't call their show. In sort of money TV. Following that be not so into that's what can. What's he say? Go preach you and that's a meme question. One can say, Munina, sorry, Mamma, preaching, but to be question. And to our question, I'm Musana, sorry, the Momo be who they are. And what Sunday school session? You miss Sunday school, sorry. And you can have a Sunday school, be no Sunday school. So why woman? Because of see a Sunday. Why woman? Be a Saturday. Why woman? Why are you paying? What they saying?
What was sorry pen, and also of my pen. And I see our African traditional belief. We share my teaching Islam where any Sunday school ya, Mamma Bohua Butresa Pentecost of about Guta microphone Mutuya. And so very under Damudini. And so they far. Chichimu. In a sense, yeah, sorry, no. Body mushishimu. Okay. Yeah, you share nature, no. Body is the a dear neighbor to me, body and I. Yes. Now, body and cry a dear. Namuti Hunkomo. Now you didn't come. Church, a pure science. What you see? Most yes, science in church. A bra used to say, I send you an assembly or Kaye, no Pijawansa, and no the science in ever. I know a book, I mean, and excellent. Why is one Bobbin come on? Science, yeah, Bible. Why is one Bobbin come on? Oh, a pure science. Okay. A body mushishimu. Say a body mushishimu. Say, Banchi war, I didn't bet me the Banchi. Yes. But first of all, it's where that way, didn't bet me this way. Okay. They bet me the I say, yes, I'm more business than Juman Quay and Quan. Debbie. Said Papa last Tuesday or by no can say. In the next 5-10 years, one also buy a pineapple phone. Yes. Or she should name him. Okay. Ama body no the ideas na day. Ama no. One also to me the baby can be why baby. Oh, not just say. Ama or mine and no son for so. It's ya sorry na ya body mo hwehwe mo sorry. Science. Na nti say wo a baby kra wo fie. Na won say na ngi saa electronics na manyema no ho a. Wo de ne ba ho a. Obey improve more. Yes. Obi improve more. Nti obi wa kora bi sa ofie. Se na ni gyenyamane wo so fa we no akeka bon wo say we no we ya. On fa no mistake. Okay. On fa no na be bo. Na je say nye sabio say na brabor mi huna no. Enya no mo ye no. Debi. Enya na dwuma kora nkasa no no. Okay. Enya na dwuma nkasa no no. Abodi mu hwehwe mu so. Right. Ebe no. Esom no deep. Okay. Ebre ya ebe mame kwa branki ona yemusa ne biem ebre ben da ben ana modi hia ede ye asore na nipa ne ba ahofa ben ahosiesie ben mame musa ya bibisu me se bi na oba bi ti no pese oba bi na on nse bu ma otumi ba oda me da se oba ebu ne nsa akwasi ada yesom de otumi ba okay na mum on se ye wo ba bi a si aye nanano manim die okay ahode ontumi nko na mo betumi abeti nkyekere aha okay ene de ekwanda ho na mum nanano manim de ekwanwa ni ho no se obetumi akọ nanano manim right nti da ben na kwasi ada yehia yesom okay ena wuku ada enso ye da si a ede tenase ye consultation 101 okay ene de unie na mini wati ase aha eno achi no Saturday we yes wama abedwuma e fana se bi mo ye adwuma Monday to Friday okay a mo nya time no Saturday ubetumi aba okay ubetumi aba the Sunday no so kwa na after service no start na se okay ehwe wa nipa 101 what you say kwesi adan so som no ye sha se ahomache no 9 okay and your meditation 4-9 yeah okay. 4 o'clock to 6 o'clock a.m. That second service now to also from 7 to 12. Okay. Yeah, could be knafi practicals no. E ho na e be show say. Yeah, practicals. Oh yes. E ho no e be show say body ana say bia prekese we ofa dey na betimi what you say. It's e ho no na yes. Mo churches anya man. Yes. Some fan say bia na obi ti because of time you na fa asusuma sana de bom na de chef ye ni so a obe do af. So what you say. Na bi na ba ba. Unia ma yuso ho na me yuso. Mo churches anya man nyina. Oh yes. Mo churches anya man. Yes. You making noise nyina. Na je so bi pese osua se de den amakra ye niema. Yes, ni nyina. Akunya Ti na say African traditional belief, mistake of opinion. Okay. Bi wani niema ba ku mienu bia ehinta. Okay. What you say? We bia obi ho no mo a odia time we woni fie but onima de poti ya de. Sir. So what you say? Onima say bia yasu dia wo fie a see ni be eno nko anu nim. Okay. What you say bia for protection on kwano ni but e wa de foforo betumi asa ye de abo okay what you say anti si a eto ne bo fa we gina ho a no wa cheche no metumi ye nyina what you say eno na ye practical aspect okay what you say yes you share the ankasa you share the pa okay eno achire no wia ansana watenase asolve the problems okay what you say why so man sorry minim de obeka twa to ache o ma sabro mutie the make catch tie phone say etna
memenda see how betna see into obi bia o problem wa pesa wunya ani wa wunya ba upe protection for kana bra today okay we do see junction hotel the junction wa number side to dwana wo fra the ma taxi e de waba okay na obi hu see 1-on-1 na so problem na solve among okay Baba, then also catch to na fe yensare konya so. Can say ye be do bibia ase. Okay. Na fe kwasi da we ye to nsa fro bibia. Okay. So mra no me hwese de amamra ni amane som na sia e de aba asantemantemu ano. Se de ye nioma ye esifatie. So how bin so a obetimi de aba na sia e de asolve e de. Right. Ya bada mo sipi abusia me ka wo say as for friend say mistake of open eye church mo akandifo na ate say no mo bonko no. Esum ye friend African traditional belief na so for pani oda anono e the great sia Prince Mills ono ene da no ye friend hunta hunu bibia ne hono mo a etumi ehunta no na dey so yo bia woje abibisom edi woje na nanom na mutu ni di na wogide mapase eno ene beboa mo hu Ghana wonyame na won so watumi asom no na mu mfaso de wonya bia eho no ba bia e wo se otumi de wani kire na ma be frɛ no eye 0549 mo fa nchabe 0594 0594 226084 0594 226084 and answer 0596 083961 0596 083961 ebian komo ide ye na won se mebre kwa ebusa nuanom yi anase bibi kire wadra pese obi so mo to ho na mo wa na de ba ko mo katwa to em de se mo pese busua abibidro eye ehahama se de ehahama eye niam bebre no mo de ase mo betumi afre number na bibi atuma konkan meni aba fia wa ha awde adwaton de akakra beto aso wi a ne ye ne ya wa kwa Kingsley ebedi nkomo ya wa kwa Kingsley ye ne bedi nkomo ne abusa se anya bia Easter a ye die no sai anatie abavia yey mo akwaba yeja kakra won bon don come me yanko okay now no don't come me ye come mystic of open eye church abibi my som the great seer Prince Mills edano and amote se niema ye kyerɛkyerɛ wo ho de wo bɔ ade de dum ye yesi nature no kra de ade ye di ni ana ye de wose ye de ye nyame ade ode ma nipa bia woni senti ode ma yen enso nimdi a ye ninti da bia na atwa fa so na edi enya na edi ehwammo great seer Prince Mills asia kofa abakosam ne amamra ye totwene he no asan de aba awade mu nsem awade mu dadwene hunhum mu yade wa hodo a etwifa nipa so ye nyina ye bekọ kwasiada eye trede junction hwa na ye de esomu a edi nka homache no nan e de akosia no pa no nsia no etintim so na ye wi a ye de ne ntoso mienu na frase no pa no nwotwe adi akosi awia no dumienu na grace yase wo wie na person ni bompo ne mpu ade won sam to nanim a akwanya no wo ho wukuada nso so great atena se edidi honhom sam ene honhom nyuma eye ho adwuma e wo trade junction bo ate kwantempo no so fra 0596 08 3961 and 0594 22 60 84 Lufa tablet ne suspension to binko pharmaceuticals nsano adwuma ye nyina ye nkoke o kanim rom cast nhwe ani mo pe ne ye nkoto no duduo mu ne ye nkoto no nkrokro e wo pharmacy ahodo no fra 0541 268721 Ansel Construction Limited also rebuild your dream into reality. Yen ye bema ya wada ye so abem. Anu nti bomodern na renovation works. Ewa wo dino factories offices ho. Electrical installations, plumbing installations, painting, tiling. Yanko ekwa ye nyina bi wo ho. Fra 0244 84 3480 and 0202 282888 Mami Edusa was madasie nie Edusa Herbal product ne sa wonkwaje wodia
menu ya tutumika ntwentwen won ase na ekopa mixture ne capsules ne kabom na memene na bema usisi yade yakọ kwa asibetu bema wontumi ngina ne naso obekọ ama afichi kromu yawo afre so elu samma laheb ebetu malaria wonu mu ato eno honam eye oye ne ngina ase na edusa ointment na ma waposo sasabro usisi honam yawo ne unompemu a etwe wo no so yawo na afre ho yenko Freddy Men's Colinac Ozos Coastal Pharmacy Danny Heba PFA have made nom na yenkotu ne duduom na yekọ macro golf fuel station hwa ehon nso so yebenya bia nya clinic ebehwe yen adusa wose madasie ni wo frama me adusa no wanya na papa adusa befa no wadi nkomo e ma ne nyo se be ma na afa 20 min kasa for 0500 110115 and 0557 009824 Mami adusa wose madasie ni abi National Savings and Loans eye sika krabia wadum medinki aka atwa sika ho asem ka no eye bibie wo ho enti enkokro wo sika o baabi keke na nkofo ha mfa ma ho overdrafts personal loan salary advance salary loan yajibi wo ho for 0270 010026 Kumasi Adumajekun building share anymore na Swift Go or say yemra eye Play Store na yen download the Swift Go app no na eho ene yebenya nkwaje afre ni sentine se baby ayebekọ akonto a ewe yanim eho ena yekọ akwaje ne bokọ droba ni awade yebekọ so ni mude wenye matra makwa droba fo ni bia for 0302 905777 and 0501 647600 Obi Heba Clinic ewo kwada sunsuom 5 junction bema wo pese wugina so se konkomafo agyan diabetes eni yade etwere yamkuro hernia typhoid liver yade gonorrhea asthma yanko eye kwada sunsuom 5 junction na yankwaje yade amabobosu ngina nwa yarehwe na yechia yenya yayade na no oduro for 0545 30 5087 and 0508 12 43 41 yabejo so Alahaji City Bay the glaucoma the cataract and the trachoma doctor 1 oni size nyamia chana duma chedie bia wokwa na asem nyina ne se inshallah woni yade a wode ba ye ne beko efra fedi kosimfie du na ne yade atena wo so a Alahaji City Bay ebesan yade obema wusika sem agina obemu adwuma agina bemu obemu aye bema a wo memamu a wode hoahoa wo ho yenkwa na monzongo masalachi for 0240 9943 62 0240 994362 minu yantwentwa wona ase na ni agro na yenkonkopenku papa nsra ye redie so na redie efa eno ne ye de frawo redie efa eno ne ye de describe wo eye na nso oban anasa wi na ahyehye wanim eye pimple nketu akase adantam ana eye kanko bi na nku bi use ye de abeto wani ase eye wafono na afrase hyehye eye nyini na abeto wo redie no so wo nyini wa abra wo mfie no enuru ho no mo ana ye ni nyina stretch marks ye hu adwuma yi fro redie nani ama redie no ne stretch marks no ama achi ye fefefe bomode ni ye pack facial cream ye gold eyes face wash Stivade intense face cream Julio 1 body lotion Julio 2 body lotion BB Chanel yento ye product ni bi wo baabia fa homai nebra yatena ye ewa sokore mampong affordable house main gate for 0248 93 62 97 0248 93
6297. Promotion. Prestige Electronics nie. And near my papa ye did you ma fie nie. Me check home appliances. Tobini for being told so. Whoop fridges, deep freezers, home theater, gas cooker, and ketua kasiye bibia wupe biano. Ye bed di bibeto so kwa ayenjo kapre. Ni asiyama 1 year warranty. Ya wa brepoship mukumase. For 0243 41 4822 and 0553 31 9455. Prestige Electronics or senior ma papa efie. Buafo nyame asem foundation Easter donation ye. Sa donation we ye ade boa enipa ye hu omomobo ema ne mema ye fa wo momo ntete ye free a wontua taku entua sempoa entua kapre eye aduane na wo afa beboa yen emo ebro vegetables ana eye atade anampaboa ena wo mabema na wo pa eye best spread yes best sheet eye sika ni nyina wo betime de abeboa mofra ya fa wo mo a ye kire wo mo amazing skills kwa wo bekwa akosua ne ba bi etu ni tirin nsa ho a we de yesi yenye ne hwe anu nti wo nso so free wo pem na de wo de beboa ye bia no ya ye krado ye beje Kumase eye Tech Junction ye ni Victory Baptist Church ene di nhwe ani mu enkran ye wo bodwe ase eye Ejango Information Center fa homa ne bibia ni afre yen e wo 0243 23 71 99 and 0249 379142 erade onsraw adofo me de asina me so no abi bayira wa yira ye no ofriwidana na eba Kumase news so me Bolega station en obi hu ba bia woni ne ba bayiwa afe wono ma fa station wono wa hu se die na si yo so obisa ye na ye kire ne ba bia wa hu a ni nua mema no mienu Mohammed Dramani ene Bernard Golo omo se frɛ number ye na wonu ma diki akoba posifo amane dada eye 0553 41 3708 and 0598 71 8201 Twins Powers osentafo to me nua to me bi tell to me bi wate enne fie kohwe abam kofi ye adwuma entafu tumi anyame didua we mumu a omode ba asase so no eno no omode ye adwuma na adwuma omode ye so de boa foforo wo wa hawo mu awarie mu wo wa awarie mu dadwene wo promise and fail da so wo wa akwantuo mu wo hawo wo yade bia wo hu ne sa yade we die eni hunamani obi so woto no ma mo abere ne sanso hu ba bia mo ani fra wo mo we no ye nyina ye nkwa brepo highways broni krom adwoada yetena se no pa no nsia ni apo onwumre no nsia ebnada no pa no nsia ni apo awiadu mienu efiada no pa no nsia ni apo onwumre no nsia memne da no pa no nsia ni apo awiadu mienu obu wa ho anu oni Ghana owo baabi no wotie no wo hwe yen ye wo WhatsApp platform de masafo no eye 0248 69 9898 and a normal message and answer for your normal number over friend no 0244 81 67 85 0244 81 67 05 816785 emom anu nti bomoden na Twins Powers freye na de wo bia no ne ye meche na nyame benam ye so ene tumi ododom ye ba asase so aboa mi jai baton no ama Odame Kodua Daniel de ntina hwefo no zoza na me di nsem na me fechere no